Ljudi će moći da se zabave i da obilaze kućice, da se druže, jer Zimzelend je prethodnih godina zaista postao mesto okupljanja. Počinjemo, dakle, u subotu, imat ćemo nastup hora, nakon toga i nastup benda. Očekuje nas spektakularni vatromet kao i svake godine. U toku ta 32 dana brojan sadržaj upotpunit će razne radionice, lutkarske predstave. Da znate da će tu svaki vikend i svaki dan biti nešto što će privući ljude. Mi pre svega gledamo one najmlađe, samim tim i njihove roditelje i sve one koji su slobodni u popodnevnim i večernjim satima da svrate na trg i da zaista osete tu novogodišnju atmosferu, to možda i najbolje. Novi Sad, kao i drugi evropski i svetski gradovi, ima jedan ovakav događaj za koji su zainteresovani ne samo Novosađanke i Novosađani, već i turisti iz regiona Evrope i celog sveta. Prema podacima koje imamo, on je i prethodnih godina zaista privukao veliki broj turista. Jedna kulturna, pristojna manifestacija koja grad koji je ima stavlja na mapu evropskih gradova koji to organizuju. Manifestacija koja Novi Sad, pre svega Vojvodinu, a i Srbiju, stavlja na mapu tih gradova.